Saya langsung kan ketal blog ketini hangke ang tong thoya ba kisa konten romal yang tong hangke ba an logono salah ta mong tango sarasa bere tong ne de he samane phanya ya ko he saung ka ba na he tong ta bo yang tu juga le okhawe na he tong zalang kha ke bono kol khai ne pikiran na ke bono kol khai ne be we phala sa ta sok phai jak siang lo bon na he tong lama o bola dogan sa sok tong Stir fry. Coba malah main pakai mata. Kami sasnya udah mau katung lah, malah. Kita buka, Mister Anan by Malaysia, Antol. Asal lo dogana sini para dogana. Oke, tabung hangke seng tujuh zara sok laizak ini tujuh bazar ini bazar baria ke ba boro rasa kereta tujuh bazar anu jatuh bala hati ini sinuk sinuk ke bala lo naik matong bala hata kenai tong di an blok white kereng tong di angsi masak no funu itu naik mangtang ro kenai tong itu kok naik tong itu kita pa orang baca gitu Hatung wasa tunggu wasa pungyang gawati yon no ko sanskong wasa pa kumane wasa pa ya kedeng mah ham omro pa lokasi yang koya ngaro buat balang mah njo naik dong guys payasak nanti payasak kita bongke sang thoro tabai oi bo rang kisa tiklani sawang ka babu kran tiklani lain bahasa izang ne ongklo kono kotong na yang ka bokna kisa sunai nagara hi dongota kamala bokna khazu khai phai phasi akang zakiri oi bokna yon dang zakiri khazu khai phasi umbiwo kisa kisa kobong bong ka babu no tikna khai dongota kenai tong di an block pipe kerengai tong di ngam lo no koi ba sajana kerengai tong no agai jak stong khna nge nai tong ta ham tai khene gang khajuro khai oi nagrana ike sangta bok thanglai tong ha poise bai direct lai leis nai ta mong tango poise sabang konggo wasa patai babu sedek sara Noka bezbang kong. Sang tabok sok phai jam mong tanggo borak bang man ranuk lahana ang sagi phai mani ang haga siloi matong nugudru gadra lama bek ama haga khaina la hangke krai bai ong kaba nge bakna ro thikna khaina gra bunya solyang tong ha nge bakna ro thikna khai mala lepis naita bye. Hi guys, sangke tabong hangke ang haping hotel lo sok phai ja kisa biskuro katui rok sawane pagai nge ang teman boy kok sale ang ke boro ro kabang matonggo ang kisah la silangka ang ke basarag liata ke nai tong di an blog bekereng tong di Susar ba? 3 khan 20 palo. 3 khan 20? Bo, masuk 10.
dos nas naik mango na nangke yang ke mango na aslim sai nagra sakit dong toh. Anti ji chasma thui pus loi tong belai to rakhe. Among ke guiding or jaga ro boi ba thak ba ta ke or jaga ni guiding bo mong ro tia sa mangsi ya lag din nai thok ti ro mangsi ka pore ne mas ma mun lang mani nge vlogging ke ora so tong asuk ke borok ko bang tini hayu finally ana hitong hang ke phayu bang tini borok biani phai bai ja wan sa rok bang kul ha toladi ke dan solai tong ta hang toladi thang nai masi ma khai tong bai shu so phai gish ya ma khash nai ha so gui bai photo bojang marna nai ma tong jala ta Niro, omo, jaga thai silai bude komen khai salai lekisa. Ang le shiwu, hapan rok sang salai dita, haga ang reply ronai. Oke, sangke firok lai tonga ha. Nok tangan bagai teman males haring banyak belang bahasa lama horong banyak sih. Nanti tuh firok lai hanta. Para rok, kamu hasal lai wong kesang bah. Mungkin bawa kila tangan anggung, gang to umur pura tongrong nai. Oke, ane blog no. Sulzora ke bye next night guys. Tata bye bye. Next vlog ko ma next night.